Hvala nam do neba što ste nam u Beograd poslali biskupa u licu monsignora Stanislava Kočevara, koji dostojno nastavlja misiju svoga velikog prethodnika monsignora Franca Perna. I najzad moji sveštenici želim da vam od srca podare jedan mali, skroman poklon, ikonu spašćene našeg Gospoda Isusa Hrista, na uspomenu na ovaj veliki dan u našem životu. Vaše mjesto tu. Možete, oni dobili, možete već sjesti. Tako da će biti Io ricordo un giorno, vedremo, sarà molto utile, prega.